Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiya ve mursalin. Seyyidina ve nebina Mevlana Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme iftah aleyna futuhal arifinel amilin ve veffikna tevfikas salihin. Ve navvir ukulana ve kulubana ve basairina bi nuril ilmi vel fahmi ve ma'rifetil yakin. Allahümme ceal amalana ve akvalana khalisatel vecihil kerim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurmatlı teleko'ruvchilar, bugünkü temamız Allah'ını zikir kılu jönündө. Bul degeni Allah'ını eskeru, Allah'ını estөө jönündö. An Kasir ibn Murrata qala sami'tu Abu Darda radhiyallahu anhu yaqul la ukhbirukum bi khayri a'malikum ahabbuha ila malikukum. Kasir bin Murra'dan rivayet kılındı. Al kişi aytты. Men Abu Darda'nın mындай деп айтып жаткан уктум. Men силерге амалдарыңардын жакшырагын жана Аллах Таалага сүйүктүүрөгүн, жана соо көбүрөгүн, жана душманыңар менен согушуп, силер алардын мойнун урасыңар, алар силердин мойнуңарды урат. Ошондон дагы жакшыраак жана хайру мин айтай дарахим ва дананир дирхамдарды, динарларды берүүдөн жакшыраак амалдарыңарды кабар бербейинби деди. Дирхам дегени бул күмүш теңгелер, динар алтын теңгелер. Калу ама хуа я Абу Дарда. Абу Дарда ал амал эмне деди. Дешти. Ошондо Абу Дарда радhiyallahu anh айтты: "Зикруллахи ва зикруллаху акбар." Алланы зикир кылуу, Алланы эскерүү, Алланы зикир кылуу бул чоңураак деди. Дагы Ан Аби Джафар анна Расулуллах саллаллаху алейхи кал: "Ашаддул а'мали салатун." Абу Джафар радhiyallahu anh'дан риваят кылынды. Албетте Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам айтты: Amaldardın katturağı üçü. İnsafur raculi min nefsihim. Erkek kişinin adiletlülük kılısı. Ve muasatul ahi fil mal. Mal dünyada Müslüman bir tuğanı menen teng bölüşü. Ve zikrullahi ala kulli halin. Jana Allah'ın zikri kulu bardı avalda. Şul amaldar adamga katturağı eken. An Muaz ibn Cebel radhiyallahu anhu قال ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله تعالى من ذكر الله عز وجل. Muaz ibn Cebel radhiyallahu anhu'dan rivayet kılındı. Al sahaba aytты: Adam balası dozokton kutkaruçurak Allah'ın zikir kılıudan jakşırak kutkaruçurak amaldı kılbadı deydi. Qila velal cihadu fi sabilillah. Allah yolunda kuröşүү dagı dozokton kutkaruçurak emespi deşti. Qala vela al cihadu fi sabilillah. Allah Taala yolunda kuröşүү dagı dozokton kutkaruçurak emes dedi. Lianna Allah Taala yaqul la zikrullahi akbar. Antken Allah Taala aytты: Allah'ını zikir kulu çoğurak dedi. Anil Hasan Basri قال قيل يا رسول الله أي العمل أفضل. Hasan Basri radhiyallahu anhu'dan rivayet kılındı. Al kişi aytты, aytıştı sahabalar: O Allah'ın elçisi, amaldın kaysınısı abzel? Qala an tamuta ve lisanuka ratbun bi zikrillah. Sen tilin kurgavastan Allah'ın zikir kılıp yürüp, daim zikir kılıp yürüp ölüğün oşol amaldın abzeli dedi. Ve kâle Malik ibn Dinar rahmetullah teala: Men lem ye'nes bi hadisillahi azze ve celle an hadisil mahlukina fakat qalla amaluhu ve amiye kalbuhu ve daya umruhu. Malik ibn Dinar radhiyallahu anhu'dan rivayet kılındı. Al kişi aytты: Kim Allah bilen süйлөшүүnü dost tutpasa, mahluklar menen süйлөшүүгө караганда Allah менен süйлөшүүnü dost tutpagan bolsa, ala adamdın amalı az bolot. Жана жүрөгү өлөт. Ömrü
tekke ketedi deydi. Urviya Anas ibn Malik rava Anas Malik nazanhu Anas sallam kal zikrullahi ilmul iman. Anas ibn Malik radıyallahu dan rivayet kılındı. Peygamber sallam aytdı. Allah'ını zikir kulu bul iman ilimi. Ve baratu minen nifak. Münafıklıktan bağınday arulanu. Münafıklık degen bu iki yüzlülük. Ve hisnun mine şeytan. Jana şeytandan korgan bolad. Ve hirzun minen nar. Jana otton sakta aytdı. Allah'ını zikir kulum. Hem Allah'ını eskerip daima Allah'ını zikir kılıp estep yürüyün. Dağı Ali ibn Abbas radıyallahu anhuma annahu qala lamma ba'asallahu ta'ala Yahya ibn Zakariya aleyhisselam ila bani İsrail amarahu bin an ya'murahum bi khamsi khisalin. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet kılındı. Elbette Allah Teala Yahya bin Zakariya aleyhisselam'dı Banu İsrail'e jönötköndü. İsrail oğullarına jönötköndü. Anı buyurdu. Oşolarga 5 nerseni buyuruğa. 5 bayağı jakşı sıfatqa buyuruğa buyurdu. Mana ve yazribu lahum bi kulli haslatin meselen. Her bir jakşı sıfatqa misal keltirdi. Amarahum an ya'budullaha ve la yushriku bihi şeyen. Allah Teala'ga ibadet kılılarına buyurdu. Allah'a hiç nerseni şerik koşmasın. Ve darabe lehum meselen. Jana ağa misal keltirdi. Fakala mesalu şirki kemesali raculun iştara abdan min halisi malihim. Şirktin misalı, şirk degen Allah'a şerik koşu. Oşonun misalı bir kişi siyaktı. Özünün taza malından kuldu satı aldı. Keyin anı özünün korosuna jaygaştırdı. Jana özünün çorusun minen үйлöndürdü. Özünün çoru bolgon ayaldarın minen үйлöndürdü. Ve dafa ileyhi malan ağa mal berdi. Mal dünyanı berdi. Ve amarahu an yettacire bihim. Oşo mal dünyada sodegerçilik kuluğa buyurdu. Ve ya'kula minhu ma yakfihi. Özüne jeçerlikti jeoga buyurdu. Özüne jeçerlikti jegin dep. Ve yuaddi ileyhi falla ribhem. Bayağı mal dünyanın aşıkçasın özüne berүүgө buyurdu. Aşıkçasın mağa beresin dep. Famidal abdu ila falli ribhi. Bayağı kul paydanın aşıkçasına niyet kılıp anı bayağı kocasunun düşmanına biri başladı dedi. Kocasına bir besten kocasının düşmanına biri başladı. Kocasına az gana nerse berip koydu dedi. Oşol siledin kimi ger dedi. Şu okşogan kulga razı bolot dedi. Ve amarahum bis salati ve zaraba lahum meselem. Cenab buyurdu Banu İsrail'de İsrail oğulların namaz okuğa buyurdu. Cenab ağa misal keltirdi. Ve kâle meselü salati ke mesele raculun iste'ezene ala melikin minel muluk. Namazın misali bir kişi siyahtı. Padişahlardan bir padişaha ruhsat suradı. Kirүүgө ruhsat suradı. Padişaha ruhsat berdi. Ana padişah bayağı kişinin yüzdönüp yüzü bilen karap sözün uğu için bayağı kişiye yüzdöndü. Alan bayağı muhtaçlıkları olsa bütürüp koyayım dedi. Ana bayağı kişi oң jaka sol jaka karana verdi. Bayağı özünün muhtaçlığın bütürüp östü. Oşonda bayağı padişah andan yüzün burdu. Alan hacatın bütürüp ödü deydi. Himal pende şu Çin köngül menen bayağı padişaha köngülün buruş kerekli de. Ve amarahum bis siyam. Cenab-ı Banu İsrail'de oroza tutuğa buyurdu. Ve zarba lehum meselen. Cenab-ı misal keltirdi de. Alan aytti meselü saim oroza tutuğucunun misali bir kişi siyahtı. Bayağı soğuşu için
kiyimdi kiydi. Bağında halatты kiydi. Jana kılıçın aldı. Düşman ağa yetmedi. Alan bağı düşmanının kılıcı iştebedi dedi. Ama rahim biz sadaka berүүгө buyurdu. Allah Teala Bani İsrail'de. Alan ağa misal keltirdi. Mınday dedi da, masalu sadakati kemasalu raculin. Sadakanın misali düşman tutkunga algan kişinin misali siyaktı. Anan bayağı kişi özün malum akça menen satıp aldı özün. Satıp aldı. Anan uşoların şaharında bilbestен amal kılıp жүрөберdi da. Жүрөберdi. Anan keyin alarga özünün tapkanından бере берди, az болобу көп болобу özünü куткаруу үчүн дейт. Анан кийин баягы киши özünü куткарды баягылардан. Дагы Алла Таала Бани Исраилди Алланы зикир кылууга буйурду. Жанагы аларга мисал келтирди. Зикир кылуучунун мисалы бир коом сыяктуу дейт. Алардын коргону бар. Ошолордун коргонунда душман жакын турат. Анан аларга душмандары келип коргонун ичине кирди. Анан алар коргонду култап бекитишти дейт да. Ошентип өздөрүн душмандан сактап калышты. Эми садака ушундай балелерден сактайт экен да. Кийин Пайгамбар саллаллаху алейхи айтты: "Мен силерге ушул Бану Яхья алейхиссаламды буйрган 5 жакшы сыпатка буйрамын. Силерди 5 сыпат, башка 5 сыпатка буйрамын" дейт. Алейкум бил жама, өзүңөргө жамаатты лазым туткула, дайым жамааттан ажырабагыла. Угууну лазым туткула. Багы башыңарда турган бийлик башчыларына моюн сунуп уккула, моюн сунгула деди. Ким жахилиет дуасы менен дуа кылса, багы исламда мурдагы туура эмес дуалар менен дуа кылган болсо, алар жаханнамга кирген адамдардын катарында болушат дейт. Убайдуллах ибн Умайрдан риваят кылынды, ал киши айтты: "Ким алхамдулилла десе, ал үчүн асмандын эшиктери ачылат. Такбир ямлау ма байна сама вал ард. Такбир Аллаху акбар деп айтуу асман менен жердин ортосун толтурат. Тасбих субханаллах деп айтуу анын соогунун чеги жок. Аны Алладан башка эч кимдин илими ага жетпейт дейт. Бир гана Аллах билет экен да, канча сооп болушун. Алла Таала айтты: "Эгер мени пендем өзүнчө эскерсе, мен аны өзүмчө эскеремин. Эгер мени пендем жалгыз эскерсе, мен аны жалгыз эскеремин. Эгер мени пендем жамааттын ичинде эскерсе, мен аны андан жакшыраак жана урматтуураак жамааттын ичинде эскеремин." Башкача айтканда, багы периштелердин ичинде эскеремин дейт. Дагы айтып атат: "Бир пенде төшөккө жатаарда Алланы зикир кылса, Алланы зикир кылып уктап калса, ал ойгонго чейин Алланы зикир кылуучу болуп жазылат. Зикир кылуучунун сообу ага жазылат экен да." Факих рахматулла айтты: Аллах Тааладан зикир, Алла зикир кылат дегени бул Алла Таала кечирет, магфират кылат дегени да. Эгер пенде Аллах Тааланы зикир кылып эскерсе, Алла Таала аны күнөөсүн кечирүү менен эскерет пендени. Али ибн Абу Талибтан айтылды. Албетте ал киши айтты: "Зикир эки зикирдин ортосунда болот. Ислам эки кылычтын ортосунда. Күнөө эки парздын ортосунда" дейт. Эми зикир эки зикирдин ортосунда дегеним, пенде Алланы зикир кылууга күчү жетпейт. Алла Таала ага тавфик бербесе, жеңилдик бербесе, Алланы зикир кыла албайт. Эгер Алла Таала пендени
Allah Taala'nı eskerse pende, Allah Taala anı dağı pendeni eskerip günösün keşiret. Dep atat da. Ani İbn Abbas radhiyallahu anhu'dan rivayet kılındı. Allah Teala mınday deydi. Auzu billahi mineşşeytanirracim min şerril vesvasil hannas. Aytqın ya Muhammed, men bayağı jaşınıuçu şaytandın azgırığından senden pana surayımın degin dedim. Emi şaytan yürekte oturat. Adam yüreğinde oturat. Eğer Allah Teala eskerilse al şaytan jaşınıp aladı. Eğer bayağı pende kapilette kaydır olsa onda azgıra başlaydı pendeni. Rasulullah sallam'dan rivayet kılındı. Likuli şeyin siqalın. Bardık nersenin jaltırakları var deydi. Siqalul kalbi zikrullahi teala. Yürektün jaltırakları bu Allah'ın zikir kılı, Allah'ın eskeru. İbrahim Nahay'dan rivayet kılındı. Al kişi aytti. Eğer kişi üyüne kirip salam berse, assalamu aleykum dese, şeytan aytat eken bu yerde bizge tura turgan yer жоқ ekan dedim. Eğer tamak keltirilse, Allah'ını eskergen bolsa, şonda Bismillahirrahmanirrahim deyip Allah'ını eskerse, şeytan aytat eken bizge bu yerde tura turgan yer жоқ ekan dedim. Eğer bağında susunduk keltirilse, Allah'ını eskerip Bismillahirrahmanirrahim deyip içse, şeytan aytat eken bu yerde tura turgan yer жоқ ekan deyip ümitsiz bolup çıkıp ketet eken da. Ayşe razıyallahu anhadan rivayet kılındı. Aleyhisselam aytты, eğer silerden biröğüңөр tamak jese, Bismillah desin. Eğer tamaktın başında unutup kalgan bolsa, tamaktın akırında mınday desin. Bismillahi fi avvalihi ve ahirihi dep koysun dedim. İbn Masud razıyallahu anhu'dan rivayet kılındı. Elbette al kişi aytты, eğer silerden biröğüңөр tamak jese, Bismillah debesten. Şeytan anı menen birge koşa jeyt. Eğer Allah'ın ismin eskerse, Bismillahirrahmanirrahim dese, şeytan tamaktın kalganından tosulat. Alan jegenin kusu eret. Kayta başынан жаңыдан jeyik deyt da. Şoň üçin bağı tamak jerde dağı Allah'ını zikir kılıp jeş kerek eken. Fakih rahmetullah aytып atat, buna Abu Muhammed Anas ibn Malik'tin dostlarından ile deydi. Al kişi aytты, iblis şeytanların en çoğu Rabbisine aytat Allah Teala'ga. O Rabbim, sen adam balları üçün üylördü kıldın. Oşo adam balları, oşo üylördü seni eskerişet. Ama beyti, menin üyüm emne dedi iblis. Oşonda Allah Teala aytты, al-hammam dedi. Bağı monço. Dağı aytты, o Rabbim, sen bir oturuştardı kıldın. Adam ballarına oturuştardı kıldın. Menin oturuşum emne dedi. Oşonda oturat turgan jerim emne dedi. Allah Teala aytты, senin oturat turgan jerin bazar dedi. Bazar. Dağı aytты, iblis, o Allah'ım, adam balları için oku kıldın. Menin okuum emne? Oşonda Allah Teala aytты, sen okuun şer dedi. Bağında jaman ırlar. Adamdı joldan çıgaruuçu buzuku ırlar dedi. Anan dağı aytты iblis, sen o Allah'ım adam balları için söz süylöy turgan söz kıldın. Menin sözüm emne degende senin sözün жалган dedi. Жалган. Anan dağı aytты iblis, sen adam ballarına azan kıldın. Azan aytılat ko. Menin azanım emne degende senin azanın çoğur dedi. Mizmar çoğur dedi da. Dağı aytты iblis, Allah'ım adam ballarına elçilerdi kıldın. Menin elçilerim kim? Oşonda Allah Teala aytты, senin elçilerin bağı pal açıuçular, köz açıktar,
Дагы айтты, иблис, аларга адам балдарына китеп бердиң. Менин китебим эмне дегенде, сенин китебиң баягы денени чийип, баягындай сүрөт тартуу дейт. Денеге баягы бир нерсе менен чийип сүрөт тартуудагы шайтан иши болот экен. Дагы айтты иблис, Аллахым адам балдарына тузактарды тута турган бир тузактарды бердиң. Менин тузактарым эмне дегенде, иблис Алла Таала айтты, сенин тузактарың аялдар деди. Аялдар менен сен кармап аласың, көптөрүн тузакка түшүрөсүң деди. Анан дагы иблис айтты, о Аллахым, адам балдарына тамак кылдың. Менин тамагым эмне деди. Ошондо Алла Таала айтты, Алланын исми зикир кылынбаган, эстетилбеген тамак сенин тамагың деди. Анан дагы айтты, о Алла Таала, адам балдарына иче турган суусундуктарды кылдың. Менин суусундугум эмне дегенде, кала куллу мускир, бардык мас кылуучу нерсе сенин суусундугуң деди. Фузайл ибн Ияз разияллаху анху риваят кылынды. Ал киши айтты, бир киши келип айтты да, осуят кылыңыз бир нерсени мага деди. Ошондо ага Фузайл айтты, ихфаз анни хамсан, менден 5 нерсени жатта деди. Биринчиси, сага эмне нерсе жеткен болсо, бир кайгылуу мусибат жеткен болсо, мындай деген. Бул Алланын казасы менен, Алланын кадары казасы менен болду деген. Макулуктардан жемелөө көтөрүлүш үчүн эч кимди сен жемелебеген дейт. Бул Алланын кадары менен, казасы менен болду дейсин. Экинчиси, тилиңди сактагым. Адамдардын баардыгы сенден кутулуу үчүн дейт. Сен Алланын азабынан кутуласың. Үчүнчүсү, Алла Таала сага убада кылган рызкыны тастыктагым. Рызкыны Алла Таала берип атат дегин. Ошондо момун болосуң. Эгер рызкыны мен иштеп атканымдан болуп атат, же башка себептен болуп атат деген болсо, анда момун болбой калат. Төртүнчүсү, өлүм үчүн даярдангын. Сен кайдыкер болуп өлүп калбооң үчүн дейт. Бешинчиси, Алланы көп зикир кылгын, эскергин дейт. Каерде болсоң дагы сен бардык жамандыктардан кутулган болосуң. Ибрахим ибн Адхамдан зикир кылынды. Албетте Ибрахим ибн Адхам деген өтө улуу киши, олия киши, бир кишини көрдү, дүйнө сөздөрү менен сүйлөп аткан экен. Ошол жерге токтоду, анан айтты да, бул сөз менен соопту үмүт кылып атасыңбы? Ал киши айтты, жок дедим. Анда ушул сөз сени азаптан куткарабы? Ал киши айтты, жок деди. Ошондо Ибрахим Адхам айтты, сен сага сооп болбогон, сени Алланын азабынан куткарбаган сөздү сүйлөп эмне кыласың? Өзүңө пайдасы дагы жок нерсени эмне кыласың деди. Сен Аллага зикир кылууну өзүңө лазым туткун, дайым Аллахты эскерип жүргүн деди. Кабыл Ахбардан айтты ал киши, албетте биз Алла Тааланын китебинде пайгамбарларга даражаны таптык. Албетте Алла Таала айтат, кимди менин зикирим менден суроодон алектенткен болсо, мен ага берген, суроочуларга берген нерседен жакшыраак нерсени беремин дейт. Мына урматтуу мусулмандар, ушул жерде зикирди өттүк. Албетте пенде 4 нерседен бош болбойт экен да. Таатта, Аллага моюнсунууда болот, же күнөөдө болот, же ниматта болот, же каттуулукта болот. Ошон үчүн дайым Аллах Тааланы зикир кылып, эскерип туруш керек да. Билиңиз, мына Алланы зикир кылууда 5 макталган сыпаттар бар. Биринчиси, Алла ыраазы болот Алланы зикир кылганда. Экинчиси, Аллага таат кылууга кызыгуу көбөйөт да, зикир кыла берген болсом. Андан кийин шайтандан коргон болот, сактанат. Эгер Алла Тааланы зикир кылган болсо, ал шайтандан сакталат экен да. Төртүнчүсү, жүрөк
жумшарат Аллахны зикир кылганда. Жана күнөөлөрдөн Аллах Таала тосот экен да. Умматтуу мусулмандар биз Аллахны көбүрөөк зикир кылайлы. Башка багы ушак, кыйпас сөздөрдү айтпастан, анын эч пайдасы жок экен, жогоруда айткандай. Сооптагы болбогон, кайра бизге күнөө болгон жаман сөздөрдөн, ушак сөздөрдөн алыс болойлу. Андан көрө пайдалуу, сооптуу сөздөрдү айтып, зикирлерди айтып, көбүрөөк зикирлердин даражасы көп экен башка амалдарга караганда. Башка амалдардын убактысы бар, өлчөмү бар. Зикирлердин өлчөмү жок, убактысы дагы жок. Аллах Таала көп зикир кылга деген да. Күнү түнү зикир кыла берсек, албетте биздин өзүбүздүн пайдабызга болот. Бардыгыбызды Аллах Таала зикир кылуучулардан кылсын. Ар кимибиздин билип билбеген күнөөлөрүбүздү Аллах Таала өзү кечирген болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.